Akisbani Imphal Nolini Devi na pau pajari ahanbada maruiba pau Manipuri su hayang Bidhan Sabha Kendra 13 Lok Sabha Mikhalgi Anisaba Tangkaki Vote Thadanaba Sem Saba Loide Mukhimantri Nongthombam Biren Singh na haide ngarang nungthil sitkiba akanba nongle nuksitna rajya siki mafam kayada puriba high power transmission line ching amangata thokle jila kharata mai phangdabagi khudong sadaba mayokna gani Lok Sabha Mikhalgi mari suba tangkaki mirep singgi mirep je pisinba ngasina loide mirep je lokthokpagi aroiba numit tha sigi kunmapani amishung med bibhag na haide awang nungchu bharat amasung awang nungpok bharat ki mafam kayada lakliba nongmaijing numit phawbada nong chukhi gani Manipuri su hayang Bidhan Sabha Kendra 13 Lok Sabha Mikhalgi Anisaba Tangkaki Vote Thadanaba Sem Saba Loide Mikhalda mathau tawgadaba polling official sing magi polling station sing da tungba hokre Rajya sigi Jiribam Technopal Kamjong Jila ki Phungyar Bidhan Sabha Kendra Ukhrul Jila ki Ukhrul amasung Chingai Senapati Jila ki Kardong Mau amasung Tadubi Tamenglong Jila ki Tamai amasung Tamenglong None Jila ki Nungba amasung Pherjol Jila ki Tipaimuk amasung Thanlon Bidhan Sabha Kendra 13 da vote thadanagani Machida polling station Chanipani Phunipanda voter lakmari lising marphu mari sahum marphu tarani pana vote thadanagani Masigi manungta nupa voter lakani lising kunthani pan chamapan mari nupi voter lakani lising nipu manga chamri taramapan amasung third gender ahum yauri Tangkakasida Pherjol Jila ki Tipaimuk amasung Thanlon Bidhan Sabha Kendra na khwaidagi voter masing yamdaba kendra oiri Tamai Bidhan Sabha Kendra da polling station marphu 13 hangdoktuna khwaidagi masing yamba polling station oiri Tangkakasigi damak akhanaba polling station nipan hangdokli masigi manungda Ukhrul da mari Tengnopal da ahum amasung Jiribam da amani Outer Manipur Parliamentary Seat ki damak Indian National Congress Naga People's Front amasung Independent Mirep ani punna Mirep marina lamba toknari Mekhal Santi oina amasung niyom chumna pangthoknaba mari leinaba district election officer singna appeal tawri Vote ayuk pung tare tagi thadaba horaga nungthil pung mari ta loisingani Kamjong amsung Ukhrul Jila da Mikhalgi sem sariba asigi matangda aikhoigi Ukhrul Paumi gi paudam ama Ukhrul amasung Kamjong Jila ki poll preparation loishin paga loina na polling team mayam security yauna isha ki polling station da chatnu tunulei Ukhrul Jila ki polling team Pakshi ground ki disperse downari amasung Kamjong Jila ki polling team mayam Sacred Heart ground ki disperse downali Jila nisi ki total electorate si 1,20,776 OE Jila nisi ki manungda leiba Vidhan Sabha constituency ahum Phungyar Ukhrul amasung Chingai sita polling station 218 lei systematic dispersal arrangement ki chang si yengraga pungkhai ki manungda dispersal mayam si loishin nakani haina thachai Akashvani Imphal ke pau ki tamak Ukhrul tagi sothing shimri Mukhimantri Nongthombam Biren Singh na haidi Rajya siki mafam kayada ngarang nungtil len yauna nong amasung akanba nungsit paktakna na sitkiba aduna electric puriba high power transmission line ching amangata thokolle machina maram oiduna jila kharada mai phangdabagi kudong sataba mayokna gani Social media da thagalakpa warol amada Mukhimantri na hai nongle nuksit atuna maram oiduna 400 kV Urembam Thobal line Nambol area da yakidre masida natana 132 kV Power supply system mafam kaya da yakidre mafam sing adudi Kakching More Chandel Churachandpur amasung Elam Kangpok pina chingbani mafam sing asigi line chamjin bagi thabak hauze kana chathari amaramda MSPCL ke deputy general manager na thokpa cherol amana hai ngarang nungtil sitkiba akanba nonglei nungsit aduna Urembam dagi Thobal tamna puba 400 kV ki IST tower ahum tukhi aduga IST tower ani amangata thoki 132 kV Thobal Kakching DC line mafam kayada amangata thokle hariba power line sing asi semjin bada matam khara sangadabana miyamda matam khara ki oina mai piba ngamkiroi haidi Mukhimantri Nongthombam Biren haidi BJP sarkar na karigi damak war on drugs haudoki bano Social media da thagatpa warol amada Mukhimantri na hai hauji phawbada heroin kani amadi drug lupa koti lising humpu henbagi phagatpa ngambaka loinana lam hektar lising kunda tharamba popi pambi sing yanthat pangam khre
ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯍꯥꯏ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯑꯁꯤꯅ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯤꯕ ꯋꯥꯔ ꯑꯣꯟ ꯗ꯭ꯔꯒꯁꯀꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ 3,363 ꯐꯥꯔꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯀꯦꯁ 2,964 ꯔꯦꯖꯤꯁꯇꯔ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯥꯔꯀꯣꯇꯤꯛ ꯗ꯭ꯔꯒꯁ ꯑꯦꯟड ꯁꯥꯏꯀꯣꯇꯣꯄꯤꯛ ꯁꯕꯁꯇꯦꯟꯁꯦꯁꯀꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ 215 ꯃꯔꯥ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯕꯨꯛ ꯇꯧꯔꯦ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯍꯥꯏ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯑꯁꯤ ꯄꯥꯏꯈꯠꯄꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯟꯗꯝꯗꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯕꯨ ꯀꯟꯅꯅꯕꯅꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯑꯁꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯆꯪꯁꯤꯟꯈꯤꯒꯅꯤ April 18 April 30 ꯐꯥꯎꯕ ꯑꯁꯤꯕꯨ World Immunization Week ꯍꯥꯏꯅ ꯄꯥꯂꯟ ꯇꯧꯔꯤ National Health Mission Manipurna hidak kapthoklaga ngakthokpa yaba lainasingdagi nadanaba pigliba angangsingbu matam chana hidak kapthokpinaba appeal tawri angangsingbu routine immunization hidaksing sithadana makhoibu mapung phana hidak kapthoknaba hotnagadabani piklingaitagi angangsingbu hidak kapthohobana tongan balainasingdagi ngakthokpa ngamgani tabiriba pawasi Akasbani Imphal dagini Rajya Tarani Thoy amasung Union Territory amada hayang Lok Sabha seat marphumapan gi damak bot hadanagani tangka kasida mirep 1,140 lamba tawnari tangka kasigi damak bot khombagi thabak ngarang numidang waram loisin khibani bot hadanaga tawri rajya sing adudi Assam amasung Bihar gi kendra manga Chhattisgarh amasung Nongchu Bengal gi ahum Jammu Kashmir gi ama Karnataka gi 13 Kerala gi 10 Madhya Pradesh gi 8 Maharashtra gi 9 Manipur amasung Tripura gi amamam Rajasthan की 13 अमसुंग उत्तर प्रदेश की 9 मध्य प्रदेश की बेतुन लोक सभा केंद्र की मिखल अनिसुब तंकक असिदा भोट थादनगदब अदु बीएसपी की मिरेप लेखिदबदगी अहुमसुब तंककत ओइना भोट थादनरगनी लोक सभा मिखल की मरीसुब तंकक की मिरेप सिंगी मिरेप से पिसिनबा ngasiना लोइरे मिरेप से सिंगी स्क्रूटिनी हयंग पांगथोकनी निथौकाब नुमिता मिरेप से लौथोकपगी अरोइब नुमितनी मसिगी मतुंगदा तंकक असिदा मिरेप कयाना लंबा तौनगदगी हाबदो चपचाना खंगबा ngamlagani मरीसुब तंकक असिदा राज्य 8 अमसुंग यूनियन टेरिटोरी अमगी लोक सभा सीट 33 की दमक मथंग थागी 19 दा भोट थादनगनी मरक असिदा लेमौरिब लोक सभा सीट की मिखल की भोट खंबगी थबक कनखलगली राजनीति दल सिंगना भोटर सिंगी पुनिंग सिंगसिनाबा मिखल की रैली अमदी रोड शो न सिंगबा पांगथोकनरी बीजेपी लुचिंगबा अमदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नंगसी मध्य प्रदेश की मोरेना दा पांगथोकबा मियांगी मीटिंग अमदा सरुक यागनी महांग ngarang राज्यदुगी तोंगान मफम सिंगदा पांगथोकबा मिखल की रैली सिंगदसु सरुक याखी छत्तीसगढ़ माओइस्ट की प्लाटून कमांडर अमा यावना मियोय 9 सरकार संगजरखरे दांतेवाड़ा जिला नुपी अहुम यावना माओइस्ट की मियोय 9 अदु पुलिस संगजरखिबनी जिला अदुगी एसपी गौरव राय नहाय सरकार संगजरखरबा माओइस्ट सिंग छत्तीसगढ़ सरकार न पीरिबा तोंगान पर रिहेबिलिटेशन स्कीम की खुदोंचाबा पीबगा लोइना इंसेंटिव ओइना लुपा लिसिंग 15 पीगनी मेट विभाग हाइरी अवांग नोंगचु भारत अमसुंग अवांग नोंगपो भारत की मफम कयादा लांगलिबा नोंगाइजों नुमित फावबदा नोंग चुखिगनी विभाग असिना हाई अरुणाचल प्रदेश असम मेघालय नागालैंड मणिपुर मिजोराम अमसुंग त्रिपुरा की मफम कयादा मयाई ओइरपना नोंग चुखिगनी अवांग भारत की मफम कयादा लाक्लिबा थांगजा अमसुंग नोंगाइजों नुमिता अकनबन नुक्सित यावना अखाक अरावका लोइनाना नोंग चुरबा याई हाइरी मरक असिदा नोंगपोक अमसुंग खा तंगबा पेनिनसुलर लमदमदा लाक्लिबा नुमित मरीनी असिदा साबगी सांग हेंगलखिगनी बिहार झारखंड आंध्र प्रदेश की समुद्र खोंगबान तेलंगाना अमसुंग नोंगपोक तंगबा उत्तर प्रदेश की समुद्र खोंगबान की मफम कयादा साबगी सांग हेंगलकनी मयाई थंगबा अमसुंग नोंगपोक भारत की मफम कयादा साबगी सांग सेल्सियस डिग्री 2 अहुम फावबा ओइरगनी अरुइबदा मरुइबा पाव अमुक हना मणिपुर हयेंग विधानसभा केंद्र 13 लोकसभा मिखल की अनिसुब तंक की भोट थादनबा सेम साबा लोइरे मुख्यमंत्री नोंथोंबम बीरेन सिंह हाइरी ngarang nungthil sitkiba akanba nonglei nuksina राज्य asigi mafam kayada puriba high power transmission line sing amanga ta thokle जिला खरत मई फंगदबगी खुदोंग सादबा मायोकनगनी लोकसभा मिखल की मरी सुब तंक की मिरेप सिंगी मिरेप से पिसिनबा ngasiना लोइरे मिरेप चे लौथोकपगी अरोइबा नुमित था asigi 19 अमिसुंग मेट विभाग हाइरी अवांग नोंगचु भारत अमसुंग अवांग नोंगपोक भारत की मफम कयादा लाक्लिबा नोंगाइजों नुमित फावबदा नोंग चुखिगनी पाउलोइजरे